Ulamin Yamal bat Lionel Messi. Kay gajian day jo kini ki angot. Lain otam bagi lakai ka klub Barcelona. Kalau Messi uji lakai mission ka klub Barcelona bat Yamal bat lakai menta. Lakin ka klub ka bedan po Spain. Hagajian lakai Euro Cup semifinal nin ka singip nga France bat ka Spain. Kipain ba jo ka partai kini yo Yamal ba unlong Messi uba ar. Nabat ka kami lakai ka jung ubat kumjuru. Kalau tep gol ke jongki kai semtek kami lakai Messi uno lakai na po ka Argentina. Dari akhirnya ke arta Messi uradan kembali henrusnam bat Yamal pat dangkat henrusnam. Handai gede nak ni kedur kabak partai keren bah gini kesingi ke pemerintah. Gede kedur ke pol bu Yamal long dap dang degi benai kat bu Messi pat udang dan arhusnam ke arta. Ia kan kedur la shon ka snam arjar nyau. Haka stadium New Camp kabari ke jaka kabaki pat ba ke dia kendu ia kena kai football jong ke Barcelona. Kani kedur ke pen ibu Yamal ulang don tanda ki benai kat bu Messi pat udan arhus nam ke pon bu Yamal urang sum hakatai ke jaka ka dan po New Camp. Ia kani kedur shon do John Monfort ubalang u nong shondor jong ke Associate Press hak boleh tu makani kedur ke de boleh shon hak pon ba Barcelona ka dengan trilang bat ke UNICEF nak kam pe ia ke bit ke biang jong ki kena bat ki kelung. Bat kedai hati kapor bawa Messi ule kendu ulangat akapali bat ki kmi ki maju Yamal. Ora syong bat ki kapor buka kmi kanang pensum Yamal. Ora syong ya kan ikadur. Henry umsum na tempat perkhat pat bukan ikadur kelang kadur ka baramdor tama ka partai kan kisi ke pemerintah. Bukan ikadur ka bla sei do ka jo Yamal. Kan mau bawa Messi ule ya kendu Yamal hakapor bawa kun jo udang long tangkum uklung. Kembalang baka pertem ta ka pe Yamal kam Messi uba nama kar kam la kai ke jung ka position bu la kai kar kam shoot ball ka kadang wa kam jur kar kam thap gol ke jung ki mi lenti bu Yamal un simti haka jaka jong Lionel Messi baka jing thap gol ju menen ka si persya ka France ka pensakhi baka pencisha ya kata haka jing la ka sin final menen ka mien ki bahing basam Yamal ka dalang ka stadium Balei Īashon ka kmi ka jauman nam ka gol ka thap khon jung Badu kepa jung ubenang live pendrus nam kuartaru ulelek kemana bala ukhun hadir mereka Spain kalau dong cakap final jung ke Euro arajar arusau.